Emaphutsa lamathathu lesi wendile silibandla ikakhulu ukuthinzelana naletikhathi letinje. Kuthi nakuvela lokhu kusitshela ukuthi isikhathi bani. Nawa ke maphutsa lesi wendile. Number 1, libandla libese ligoqa tandla limela kuhlwithwa. Nangabe bowunemali ebhange agijima umzalwana athi angikhiphe le mali yami itazisalele nabantu labangamati uNkulunkulu angiyibhabate nje ngidle ngiyicethe afike Jesu angithathe athi nje ukuthi kuthi imali yami labe ngikhalela lese lebhange. Ngicela ke sifunze Luke chapter 19 verse 13. Nangabe ufikile ngicela ungifunzele ma. Asengakahambi wabita 70 takhe letatilishumi nguleso wasinika luhlavu lweligolide wase utitshela ukuthi asenibone ukuthi ningatidalisa kanganani letinhlavu ngesikhathi ngingekho. Amen. Bambanaku ke bazalwane. Lenye iversion ithi occupy till I come. Ngesilwenye iversion ithi do business until I come. Uthi wabanika lamathalenta wase uthi sebendani. Umbhalo uthi lenkosi yahamba ibuya nembuso lokusinika lesithombe saKristu nakafikile kuthi wahamba but angakahambi wanika 70 takhe lamathalenta wathi sebendani ngize ngibuye. Ligama lenkosi alibonga. Ungayicabanga lelo talenta liyimali, ungalicabanga lelo talenta lingilempilo nje, ungalicabanga lelo talenta kungilempilo lensha kuKristu, ungalicabanga lelo talenta lingumusa waNkulunkulu empilweni yakho. Uthi ke Jesu sebenda ngize ngibuye. Labanye ke bethu bathatha lo Musa bawugubhetele bahlale nawo bamele ukuthi Jesu azabuye. Kopha ithi inkosi sebenda. Ubona ngani? Ubona ukuthi yathi nayibuya lenkosi yathi kuleli 70 sekuqala uhambe njani mnganami? Yathi mina ngaleli talenta lakho ngikhone ukuthola lamanye la ngi10. Yathi inkosi wende kahle sisebenzile sihle ngita kunike emadolobha la ngi10. Wathi kulolo munye wena kuhambe njani? Ulathi yathi indvodza mina ngikhone kwathola lamanye la ngi5. Wathi wende kahle ndakunika emadolobha la ngi5. Wethembekile lokuncane ndakunika ke manje lokukhulu. Lokho kusinika sithombe bazalwane sekuthi lokhu lonako la ukhona khona thembeka kuko. Inkosi itasi yakungeda iyakwanzisa. Indvodza yesithathu yafike yathi Nkosi mina ngiyakwazi ukuthi wena inhlito yakho imbi kabi wena. Udla la ungakaphakelwa khona, uvuna la ungakahlanyeli khona. Ngivela ngathatha ithalenta lakho ngiyaligubhela phansi nali linjengoba linjalo. Yathi inkosi sisebenzele simbi njengoba ngidokwehlulela ngalokuphuma emlonyeni wakho. Nawathi ukuthi ngibukhali noma ngifuna lokunenge. Bonani ke lokungenani kuthatha leli talenta lami ulibeke ebhange ukuze ngilithole nenzuzo nangibuye. Thatha kulona lelo talenta unike nangalona 10. Bakhala ke bathi njani inkosi ngoba lolona 10 sona 10 noma talenta futhi una 10 nomadolobha. Wathi lolo thembeke kulokuncane utawuthembeka kulokukhulu. Lonako kwaba kunenge utawungetela. Lona longana lutho utawuthatha nalo latekona. Lamhla ke bazalwane ngicela ukuthi ngekusitwa inkosi sesibukisane nje ukuthi letimpilo tethu simele bazalwane kwenda umehluko kulomhlaba. But uNkulunkulu uvele usinikile lele kudzinga ukuthi sente umehluko ngako. Sinako. Hawu mina ngithi na impilo ukunikile angisho Mose. Mina lesipho ke ngoba mhlamba ukwatholile lithuba lokubuka nje ukuthi inkosi iphesiphi isipho wena. Kodwa kuze sente umehluko kulomhlaba bazalwane kumele ukuthi sifunze ukuthi thine sithuthuke lempilo yethu ithuthuke kuze sikhona kwenda umehluko kulomhlaba lesikuwo. Ligama lenkosi alibonga. Ngiyathi makhelwana akekho ngoba sesikhashana but ungamemeda nje uthi thuthuka makhelwane. Thuthuka makhelwane.
Ngicela ke bazalwane ngekusitwa inkosi sesibuke indlela letingasenda sithuthuke ngoba inkosi isiphile lo musa. Ngicela kusho lamhla ngisho ngithi impilo yakho ingathuthuka imele futhi ukuthi thuthuke. Eminyakeni lemibili lemithathu letako kumele ukuthi ngingabi la ngikhona khona ngibe sengithuthukile ligama lenkosi alibonga. So ngicela sibukisane ke bazalwane ukuthi yini tindlela leti nzathu letine sitawubona khona letingasenda sithuthuke. Number 1 ngithe be heavily spiritual. Hloma kutaka moya. Be heavily spiritual. Hlomisisa empilweni yakho yakamoya. Namathela kakhulu kulobudlelwano lonabo nenkosi. Bazalwane kukhona timbi letinengi lo tinqoba ngekuthi uthathe isinqumo nje sekuthatha Jesu. Ngiyakhumbula kukhona lo sisi la Sontweni lo weta agula athi sogula iminyaka dokotela sombekelela ilanga lekuthi ahamba yomoperate. Nakafika wasinziswa. Nakasinziswa sesicoca tinyanga setenga athi mfundisi uyathi mina nganginekugula vele sekunesikhathi lesithe ngine point la dokotela ukuthi ayong operate angathi kwashona blogula lokho ngekuthatha Kristu kwanqobeka impilo letinenge empilweni yakhe kunekugula lokunenge lokunqamukako unqamuke nje ngokuthi sothethe Kristu ngithi ke hloma uhlomisise empilweni yakho yakamoya. Impilo yakho yakamoya ingumthombo wayo yonke impilo empilweni yakho. Your spiritual life is the source of life of every aspect of your life. Impilo yakho yakamoya ngiyona iletha impilo kuto tonke letinhlangothi tekuphila kwethu. Ngiyona iletha impilo ekhaya, ngiyona iletha impilo emtimbeni wakho, ngiyona ilwa timbi letineke impilo yakho yakamoya. So ngicela ukuchallenge ke ukuthi hlomisisa, be heavily spiritual. Yenda sinqumo sekuthi ngifuna kuhamba na Kristu, ngifuna kuba la singabi casual ngempilo yethu yakamoya. Sitha sifuna sibe busy ngako konke kodwa sikhohle ngilempilo yakamoya. Uyathi nebazalwane ukuthi sitha asikusukeli na usonzelene naNkulunkulu. Noma singakusukela siyathi lokuthi hayi ngidawuthola emalanga ngabe ngeke ngikhona. Kuze akhona ukukushaya ufuna udede usuke akususe la Nkosini. Uthi nasobucaluke lapha bese kuyakufikela. Thina sende sinqumo bazathi ngifuna ukuhlala la eNkosini ngoba kula Nkosini la impilo yami khona khona. Ngila Nkosini la kuthula kwami kukhona khona. Ngula eNkosini la nebantu abami babanjwe khona. Wena nenkosi yakho lobudlelwano bakho lobo buyakhona kuyilwa impi buyincobe even yebantwana bakho. Ligama lenkosi alibonga. So ngicela ukuchallenge ke Proverbs 4:23 uthi guard your heart with all diligence for out of it flows the issues of life. Le empilo likamoya wakho nglakuphuma khona lempilo lenisela tonke letinhlangothi tethu tekuphila. Ngalezo zathu singeke bazalwane ngicela ukunichallenge lamhla uma sitawuthuthuka impilo yethu ibe ngcono kumele sitimisele ngempilo yethu yakamoya. Now uthi ke be heavily spiritual. Now uthi ke nge-spiritual uyapi nje ungayapi nje uyokhanza umuntu lo spiritual ungithathelele ungaphuma ushonephi nje nangathi ayongilandzela umuntu lo spiritual. Where can we go? Uthi Kenneth Hagin
ngicela ukuchallenge mina ukuthi uma ufuna umlo spiritual ungayi esontweni. Ngoba la abazalwane si spiritual la ngisho manje. Amen bazalwane. Hawu kanza si spiritual. Ngeke uzungikhanze ngasi spiritual la. La sontweni. Uthi Joyce Meyer bebalwa nemyeni wakhe emotweni bayisontweni. Balwa ngaloku bacabanisile. As soon as bangena la parking esontweni. Praise the Lord, brother. How are you, brother? Nemyeni wakhe kanjalo naye kanjalo. Okay, usile ngingale ngikubela ngakuye. I love that woman. So uthi ke sisesontweni ke siyahlabela siya worshipa yena uyacabanga la ukuthi nakacabanga ukuthi ngiyawupheka lamhla uyadiyenga ngeke emva kwaloko akhumbula sorry no. So nasi la sontweni bazathi spiritual angisho manje uthi ke can I take it now ufuna kwathi ukuthi umuntu spiritual noma cha hamba ekhaya uthi bengithi nangivakashela lama emakhaya ngifike ngiconcothe ngize ngicanga ukuthi ngeke bavule ngoba bazama kusotha lenkinga lengifike ngakhanza balwa ngayo ekugcineni nasi lamathemba kahle sebayavula hey pastor how are you pastor but ngicela ukusichallenge ukuthi bazasile ngilethele challenge etimpilweni tethu ukuthi kasitimisele bazalwane kuba heavily spiritual. So now ngicela ukupha ke 3 wetindlela lo ngakhona kubona ngayo ukuthi ngispiritual yini noma cha. And unfortunately bazalwane akusiko lokushaya tilimi. Nika inamba zona. Ngezi press team akusiko lokushaya mnanzi ka press team. Nika inamba zona. But siyayibonga inkosi ngalokuthi leti inhlitiyo uma le inhlitiyo inaNkulunkulu utawuva ke lokuhlabelela ukuthi hayi ke kukhona vele khona yasezulwini lapha legama lenkosi asibonga siyabonga praise team. Now number 1 lo ngakhona kubona ngako ukuthi ngispiritually noma cha kwekuqala kwesaba uNkulunkulu. Kwesaba uNkulunkulu akuhambisani ukuthi kuphi nangabe kwesaba uNkulunkulu simo senhlitiyo yemuntu le noma yedwa ubuswa ngiso. Amen. Ngikhumbula lijaha umfati wenkosi Potifa athi Moses sobabili kude futhi longasibona wesaba uNkulunkulu emfanele kwathi ngingakwenda kanjani bubi lomje phambi kwaNkulunkulu. Wesaba uNkulunkulu kusenda sibaleke kulokubi kuyasidedisa kulokubi. So kufute sitifundzise lokwesaba uNkulunkulu sihambe ngalo kwesaba uNkulunkulu. Ngiyamthanda umkami. Yeah, I do, I really do. Kodwa khona lele ngifuna kusho lelo luthando lenginalo nemkami kungeke kuze kungivimbe. Angivinjwa kuthanda umkami kuthi ngingabi nalomunye lengimthandzako. Bazalwane onke lamalanga okay bomaki sihambe etitaladini siphile etitaladini sihambe emisebenzini siphile emisebenzini amen. So kunengi lokutiwelako lokutilethako but do you know ukuthi akusilo ukuthi hayi ngingedwa office hayi lokuthi batangibona lokugcina indvodza ibe ithembeke kumkaya. Akusiko lokho angigcinwa ngiloko mina ukuthi hayi angeke ngize ngikhone ukuganwa ngithanda umkami ngiyafanga emkami no akusiko lokho kunye nje ngesaba uNkulunkulu. Ngesaba uNkulunkulu. So number 1 kutifundisa kwesaba uNkulunkulu. Number 2 ncika kuNkulunkulu. Trust, depend upon God. Ncika kuNkulunkulu. Ubona ngani ukuthi spiritual ngesaba uNkulunkulu, ngincike kuNkulunkulu. Yebazalwane sifundzile lamuhla.
futhi sisebenza kahle futhi siyahola nikayinami sibazalwane konke lokhu kuyakhona lokusinaka leli tidingo tethu siyakhona ukutinaka but ungathatheka malula bese unqika emfundweni unqika emsebentini but now spiritual unqike kuNkulunkulu noma ngabe usebenza kahle kwani unqike kuNkulunkulu noma ngabe kubhedza kwani unqike kuNkulunkulu uthi lo mnyama ke kumfundisi wakhe uyathi ngeke Nkosi ngicela uyongikhulumela nendvodza yami hayi man indvodza yami man is not spiritual athi lo baba athi umfundisi wendani hayi man angangeni kahle uyathi nje noma sithandaza nje hayi ngicela manje songikhulumele naye ukuthi amani abe spiritual uthi umfundisi athathe ilanga ahamba yohlola lendvodza emsebentini bengidokotela nakafika emsebentini athi ngifuna babe bani dokotela bani bathi ubusy lamhla ngeke ukhona ukumbona athi hayi ngicela manje umtshele nje ukuthi bekuna mfundisi bani athi nalifika igama athi mngeniseni bathi uthi ngena mfundisi mane kukhona operation la yakuyo vele lamhla ubusy nakafika umfundisi afika athi lo babe mfundisi nginte esikhathi nawe angathi nekusito wendani but ngicela ukuthi manje ungene lapha e-office lami for the next hour ngidabe ngene operation ngicela manje ungithandazise ukuthi ngisenda le operation inkosi ibambe isandla sami wahamba wangena e-office umfundisi wathandaza emva kwesikhathi weva gwadlu sivalo ngiyabonga mfundisi operation hambe kahle kakhulu inkosi ngisidile wakhohlwa umfundisi ukuthi abeto wendani wathi umfati ufuna tilimi ufuna lamagoosebump emandla kodwa ngiyathi mina ukuthi this man is spiritual because he's depending on God noma afunzile kodwa uncike kuNkulunkulu so kuze sikhule empilweni kamoya kasifundise kunqika kuNkulunkulu David is one man lo beka mighty anemandla lamangalisa akho impi yakhe kodwa bekangaphumi ayemphini angakabuti uNkulunkulu ngihambe yini ufika ilanga ukhanza kuthethwe abantwana kuthethwe bafati kusipole konke instead ukuthi indvodza ithathe ikhalita iqoshe etithatayo iguqa phasi ithi Nkosi ngibalandzele yini uncike kuNkulunkulu noma nemandla ngasithi ifundiseni ngebazalwane kuncika kuNkulunkulu luphawu lesithathu ke lokukhombisa kuba spiritual noma kuhamba ngamoya kulalela uNkulunkulu obeying God uNkulunkulu uyakhuluma nathi bazalwane lesizathu lesenda kungathi awumuva uNkulunkulu ngilokuthi esikhathi esiningi ukhuluma kanene uNkulunkulu na usolo ungendi letindlebe takho tigcine tingaseva na wenda la kushoko uNkulunkulu tiyavuleka letindlebe kuva kuNkulunkulu amen bazalwane singeke sikhone kuphila nekuphumelela nekunqoba kulomhlaba singeva kuNkulunkulu kudzinga kodwa ukuthi singeva silalele sendela la kushoko uNkulunkulu Sawula walahlwa uNkulunkulu ngekuthi akalalelanga wathi nakafika embili walalela emasenses akhe noma imizwa yakhe walalela la kubona ngemehlo bazona kunengi kakhulu lokutawuta impilweni tethu nalokutako impilweni tethu lekudzinga ukuthi sive kuNkulunkulu kuze sende lolokungiko ngoba nasingaye ukuthi sibonani sitawuduka but siyadzinga ukuthi sitifundise kumlalela uNkulunkulu uthi uNkulunkulu kulalela kungqono kunemhlatshelo niyathi kwakwendekani labazalwane wawuthi nakakhulumile uNkulunkulu wangendi ubuye sobuya nembudi into wena umhlatshelo ngayinami bazalwane lo mhlatshelo wekuthi uphambukile uNkulunkulu uthi ke uNkulunkulu kungqono lokulalela kunalo mhlatshelo ngoba lokulalela kunemvuzo kukhona nala kukuvikela khona bazalwane kude uNkulunkulu la yake athi asikwende lokutasilimada konke lathi uNkulunkulu asikwende ngikona kusisita kuthuthuka etimpilweni tethu ligama lenkosi alibonga ngafishane yini lengakwenda kuze ngibe spiritual kuze ngihambe
ngamoya kuze ngihambe ngiqine ebudlelwaneni bami nenkosi. Ngicela kusho kunye exercise. Hebrews chapter 5 verse 14 ungangifundzela make. Kudla lokuqinile kwebantfu lasebakhulile lasebanemicondvo lehludekile bese yikwati kwehlukanisa lokuhle nalokubi. Ngicela ngizamele ngesingisi ke make, thank you. Angiyathi version yakho ithini? Hebrews 5:14. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. It's in the version, man. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Constant use. Equal version, let's say, by exercise. Constant use. Sandla saka left, nenyawo laka left, luba lincane kunalela ka right. Ngalo sidlula ka right, kusebenza lona isikhathi lesiningi, ngayinama sibozwana. So la mandla ale sandla saka right angetulu kunalesa ka left because of the exercise, the constant use. So singakhona kuyakha impilo yethu inamathele nenkosi ngalokho exercise. Ezo exercise emtimbeni unga exercise nakamoya. Exercise. Lokuthi nika lesikhathi noma kuvuma noma kungavumi labajimako nalabajimile bayati lokuthi kukhona isikhathi la ungafuni khona lokuvuka uyogijima. But uya exercise lokho noma le will yakho nema feelings yakho angafuni uyaya. So kafishane bazalwane ngicela ukuthi ngithi ngicela exercise kufunza liBhayibheli. Exercise, practice, teach yourself to read your Bible. I normally say 1 chapter a day. Uma ufunza 1 chapter a day, umfunza 1 chapter a day religiously, but ngesikhathi ngekuhamba kwesikhathi ukhanza ungaqedi nale chapter ngoba usathi usafunza le paragraph inkosi ikuvetele tindvo. Kahle kahle awufunzeli vele kuqeda ichapter, ufunzela ukuthi ukhone kuva kube khona inkosi lekukhomba kona. But siyadzinga abazalwane ukuthi misela ekutheneni sifunze iBhayibheli. Ngeke uzobe spiritual week ekufunzeni iBhayibheli. Sonke isikhathi na uthatha lencwadi uyivula Jesu ngamoya wakhe uta lapha phambi kwakho. Ufunze akuhlebele tindvo. Ezwenda njalo uyakhula ngale kamoya, ayaqina lamamasela akho kamoya. Kukhona la kutakhulula khona etimbini longazange so longeke uzuzu utilwe nekutilwa. Ngalokuthi nje usonzele enkosini. Uma bone sitha lesiqoshako wangena lapha engabezweni singakulandzela unless asiphili. Manje lemimoya lemibi nato tonke letitha lesibhekana nato ti sound la. Tiyati nje ukuthi na usonzele lapha no touch. Amen bazalwane. So asitisonzete ke enkosini ngekuthi si practice kufunza iBhayibheli. Number 2, si practice kukhuluma naNkulunkulu. Kuthandaza yathi lenye inceke yenkosi lensha young man wathi asidalelwanga kuthandaza bazalwane vele kuthandaza kulukhuni. Kuthandaza bazalwane kudzinga iexercise, constant exercise, upractice lokuhlala naNkulunkulu. Amen bazalwane. Kwegcina okay angisho naku ke bese ngifika sekugcineni. Kwesithathu zindla ngalelivi khulane one young man uthi ubothi njalo na ufunza iBhayibheli ubuke something kunye nje lo ngakuthatha ukwende kulelo langa. Ungafunza ucethe uvala uhamba. Buka kunye nje ukuthi namhla ngendani. Bese upractice lokho utitshela lokho nje uthi uyabona lamhla ngipractice na versionally. Lelithi angithanze tithatama nika inamba zona. Lamhla nje ngipractice na versionally.
lelithi akube bede ligama lelibolile leta aphuma emlonyeni wami. Lamhla ngihamba ngipractice lokho nje. Ligama lenkosi alibo. So uma sikwenda ke lokho continually, constantly, iyashintsha lempilo yethu, iyaqina lempilo yethu, siyakhula kamoya, siyakhona uhamba ngekusaba uNkulunkulu. Impilo yethu ke is heavily armed spiritually. Ligama lenkosi alibongwe. Amen. Now, number 2. Number 1, kuze sithuthuke, sanithuthuka makhelwane. Hloma kutaka moya, sesimbukile. Number 2, uthi tithe. Khipha tishu. Anzi sifuna indlela ekuthuthuka bazalwane. Impilo yakho neyami ingathuthuka futhi itawuthuthuka. Sihlomile kamoya, nyalo ke sihlomisana ukuthi khipha tishu. Malachi chapter 3 verse 10 ngicela ungifunzele manje. Lethani konke kwelishumi endlini yengcebo kuze kutewuba nekudla endlini yami. Simakade uthi aseningilinge ngaloko ngitewubona ukuthi ngingeke yini nginivulele emafasitelo asezulwini ekuthulula. Nginithululele tibusiso letinyenti nize nehluleke kuthola indzawo lenele ekutigcina. Kubeka ma. Ngiyawuvimba tilwanyakatana ukuthi tingadli tilimo tenu nemivini emasimini enu ingasali ite tithelo. Kusho simakade longusomandla. Sho bamba lapho ke sisi. Ngicela sibukena lokubili ke la bazalwane kuloko. Kwekuqala uthi uNkulunkulu na ukhipha tishumi unginika imvumo yekuvula ngithululele tibusiso empilweni yakho. Number 2, na ukhipha tishumi unginika imvumo yekuthi ngibe isecurity empilweni yakho. Ngigadze konke lokufuna kudla tithelo tempilo yakho. Ebazalwane lesinye isikhathi siyathela but ukhanze ukuthi leti thelo asitibone manje ukuthi tifikaphi. Onke malanga siyahola but isikhathi ukuthi asibone ukuthi umholo nzini ungithatha ungibekaphi. Uthi ke uNkulunkulu kukhona tilokanyatana leti dalelwe nje ukuthi tona titawuta titowudla lo lokulimile. Amen bazalwane. Phela lo mhlaba lona uphase siqalekiso. Uthi ke uNkulunkulu le tithe ivumela mina ukuthi kukhanya kwami noma kumnyama ligibhithe lonke kodwa le tithe itawuletha kukhanya empilweni yakho. Bantu baseveni have used this principle of tithing. Bagijima emabanga lasehlula kothine sibantwana baNkulunkulu ngoba asikhoni ukukhipha tishumi. Nenkosi yasezulwini iyabona ukuthi ngeke ngikhone la nika inamo sibazwana la lo mholo lo kude la tishumi tingaphuma khona la nenkosi yasezulwini iyabona. Sisho njalo while baseveni babona ukuthi hey man kunemandla lokhipha tishumi. Uyathi kuyokuthini lokhipha tishumi kusho ukuthi ngibeka wena uNkulunkulu embili empilweni yami. Asuke umuntu waseveni athi ngibeka wena uNkulunkulu embili ahambe embili vele uNkulunkulu. Uma ngalo ukuthi awunkosi kanti wena wenda njani ukuthi utivalele wena ngekuthi uyengekile sitha zakuyenga sakutshela futhi ukuthi akhohlwa ngathi ishumi Old Testament imithetho yemithetho akusimthetho lela iprinciple yaNkulunkulu beka mina phambili. So guys tifundise ke bazalwane gasifoselele we cannot afford not to tithe. Singeke size sikhone kungakhiphi tishumi. Kukhipha tishumi ngilenye indlela lo tibona ngayo ukuthi uyamlalela yini uNkulunkulu. Ebazalwane sinesitha lesikhona la emhlabeni lesifuna ukudukisa impilo tethu. Ngiso lesikutshela ukuthi ngeke kukhona ekhipha tishumi naku sekunjeyana naku sekunjeyana naku sekunje uyathi ukuthi bese kwentekani. Uthi yena ungakhiphi leti shumi leni kuze ungavumeli uNkulunkulu ayogadza legedeni lempilo yakho. Ngani nami sibazwana ngoba nakakhona uNkulunkulu legedeni lempilo yakho ngeke sithi asingene. Manje uthi kuwe ungatikhiphi leti shumi kuze wena unganiki uNkulunkulu le license yokuthi akagadze lempilo yakho atosuka yena ngala yongena legedeni. Uma ngale ukuthi hawane mambala le mali lengaka sengisho nisephe sekwentekeni sekuqhamuke kwathatha hayi naleti shumi kwathatha yonke nale mali lenye lesele
leti 10 kwaNkulunkulu bazalwane bese lokho kwenta ukuthi lo 90% losalako asale phasi esibusiso noma amncane kodwa sosebenza phasi esibusiso saNkulunkulu. Ingosi yami kuthi 10 bazalwane uyamangala ukuthi 10 tiyavimba nje ukuthi sifo singangeni la khaya. Ayingite ke isikhathi sekungena ke katse lapho. Ha 10 tilwa lembi yakamoya lo ngeke wena uyikhona. It fights the spiritual battles that you and I can't afford. So kuze sithuthuke asitifundzise kukhipha 10. 10 tiyakwakha tiyaqinisa nalokukholwa kwethu. Kwenda sigatse from God. Ligama lenkosi alibonga bazalwane. And kukhipha 10 is proof of our obedience. Kuze sithuthuke asifunze kukhipha 10. Number 3. Thani thuthuka makhelwane. Save. NgeSiSwati ngawuthini save. Yonga yo ngiyabonga yathi nangiphala igama lelimnanzi yonga. I'm heavily spiritual, I'm a tither, I'm a saver. Ngihlomile kamoya ngikhipha 10 ngiyonga. Tinkinga letinengi bazalwane empilweni yethu angathi wena ngakho iminyaka. But nangayibala leminyaka ubuke tinkinga letinengi lotilwile nalotilwa lamuhla. Uthi khanza tinqikile emalini. Noma kugula kuncike emalini ngoba bese ngiphethwe istress tana kunaku ngayinamo swazwa. So ngikhipha 10 ngiyonga. Uyafuna nguprofeti? Uyafuna baza nguprofeti? Okay, go deeper papa. Okay. Yeah. Nazi ke siprofeto sami kuwe. Ngilayele imali lo yongako ngenyanga ndokutshela mina ukuthi likusasa lakho etimalini limenjani. Show me how much you save. I will predict your future financially. Ungeke ube ngumuntu lotimisele ngekonga ustrugglisha in the future. Angibeke kanjena. What you spend takes care of you now. What you save takes care of you in the future. It takes care of your future. Now, lolo imali oyisebenzisako ikunaka nyalo. Lolo yongako inaka likusasa lakho. Baza kune miracle nje la ikongena. Thina ke uyathi ukuthi kwendekeni kithi. Angathi nje ukuthi saye ngwangibani. Sathi ukuthi kwaba madima nje emalini angiguqe ngithandaze. Kukahle ukuguqa kuthandaza kukhomba ukuthi spiritual uncike kuNkulunkulu angisho mos. But ngifuna phinze wathi ukuthi uNkulunkulu wadala tihlahla. Amen ke? Emagwava mahabhula emaphopho tonke tihlahla tadalwa uNkulunkulu ukuthi tikunike kudla wena. Imagine ke uthandaze enkosini inkosi ngiyathandaza egameni laJesu ngiphela igwava nkosi in Jesus name. Bese uvule emehlo ugatha ukuthi khona utawuletha igwava. Lokusuka la uhambe uye lapha esihlahleni uhabule igwava kukuseva kulomthandazo lo. Uyakhululeka kulomthandazo lo matima wekucela igwava. Kanjalo ke nemali bazalwane ifanana nalesihlahla. Uthatha lembewu uyihlanyele uyinisele ikhule ifike ngesikhathi iletha tithelo. Thina kasifuni lokho when it comes to money sifuna kuthandaza nyalo inkosi yenti miracle nyalo i drop imali la.
angisiwumprofeti lo profeta lokungasiko kodwa ngicela ngicela kusho ukuthi uyabona bazalwane lo mthandazo yokuthandaza ukuthi inkosi ayisinike imali hayi uthini kahle kahle uthi inkosi ayihambi yele sihlahle sesigwava ikhiphe leligwava ilikhe lilethela kuwe hayi khululeka bazalwane sitawuthuthuka bazalwane silapho nje sisitana kuloko angisho msibazwane so 10% waNkulunkulu 10% wakho ukuthi umgcine ukuthi umonge bese ke lelandzelako uyabona ukuthi wenda njani now kuze uthi wena angikhona konga ngoba le mali incane ngilokuthi uyisebenzise wrong le formula waqala ngekubona bo James leka EEC buka ukuthi gesi ngikweneta malini angifake ka gesi ngifake ka what MTN nayi yakho Pick and Pay nayi yakho ngibani ntsheleni papa so Jet nayi yakho Mastandi nayi yakho utathi na ubuya ngala ukhanze ukuthi kude yakho kude neyaNkulunkulu ufuna ukuthi now le system le formula ithi nayifika nje leso sivuno leyo mali yakho leje yaNkulunkulu uqala yaphuma ngayinamba sibaza ngwile yakho ke yaphuma emva kwaloko ke so ngabacabanga ke bo James nabo bonke labanye lo ngafuna kubanika leyo mali okay oh God have mercy now ngicela ke ukuthi leleni kusho ngiko bazalwane but ngicela kusho ukuthi okay there's this young man solo ya kunzima uyafunza kumatima 1 2 3 wathola umsebenzi so ngidibana naye ke ngiyambuta ukuthi yebabe kunjani mfundisi kumatima mani yini kube mate sebasimisile mani sebasimisile okay uqale nini kusebenza kulomnyaka lo ya so ngina 1.5 year ngisebenza bohola malini bengihola 10,000 angisho mina laba bakutshela ngayo ukuthi uyayihola ngisho leleta la kuwe wathi yeah at least 10,000 that's okay good useve malini manje mfundisi manje mfundisi buka lapha ke bazalwane lo muntu bekaphila ku zero income ngayinamos zero income all of a sudden una 10,000 per month the minimum you can do there now serious ngekuthuthuka ikakhulu kutethi imali ukuthi 50% waleyo mali leyo iya kuma savings akho amen hayi uyathi kwendekani ke bazalwane uba mncane lo 50% ha mfundisi incane le mali incane njani ngoba soluphila ku zero income seyincane njani nyalo Genesis chapter 41 verse 46 ngicela sifunzele make Josefa asebe neminyaka lengemashumi lamathathu nakaqala kusebenza ngaphansi kwa Faro besuka ku Faro walihamba lonke laseGibhithe kwathi ngeminyaka lesikhombisa yenala live laba nesivuno lesikhulu konke lokudla kweminyaka lesikhombisa yenala Josefa wakubuthela emadolobheni lelo nalelo dolobha eGibhithe kwaba yindzawo yekugcina kudla nasekuvuniwe emasimini lasedodane nalo awubambe lapho ke sisi ake sibambe nakuwe bazalwane kuta indlala lenkulu Josefa bamlanza ejele uthi Faro awuqhazele liphupho lami uthi Josefa kunenala iminyaka lengi7 letako yenala bese baneminyaka lengi7 letako yendlala but nali likhambi kuze ukhone kuphila kule minyaka yendlala ufuna ukuthi 20% yalo lotakuvuna kule minyaka wenala umbeke 20% nawe ehlulekile kuseva mntwana kithi seva 10% njalo ngenyanga 10%
hayi lapho ugijima ku minimum akufanani bazalwane ngoba kukhona lokhanza ukuthi kunzima nje kusave. So minimum 10%. 20% is the right amount that will accelerate kuthuthuka kwethu empilweni. Amen. Nakuvuma futhi lama bonus nalama increase ditshele nje ukuthi akusiko kwakho lokho. Kuya le ngungweni yekusave. Utomangala kuthi awendekani. There's one lady khona la, I think akacethu sho 3-4 years asebenda. Sesiyacoca ke what's happening ngohola mali nale mali ayihola hayi akusiyo nje lethe. Sengize kuye make sure ukuthi uyaseva njalo ngenyanga. She did that. After 3 years or so she came back to me sengisevile nginemali engaka. Ngathi okay, wonderful. Lo ngikhuluma nawe nyalo, that girl is owning a property le worth over $500,000 and she's not paying for it. So seva tifundise kuseva. Nayi ke ngicela ukupha nathi indlela nathi lo ngathi sebenzisa kuseva. Ungathathi le mali uyifa phasa emcamelo. Ngoba le phasa emcamelo nguwe futhi lo tawuguduta lo mcamelo ufuna le mali. Yabona. Uthi umthetho wa Parkinson ezikukhula luholo netidzingo tiyakhula. Nika inamo sibazana. But lokhu noma tingakhula kanjani tidzingo. Na ubambele formula. First 10% waNkulunkulu. The next one wami to keep. Ngale kwaloko nginavuka ngiyosebenza ngisebenzele bonke abantu ngephandle kwami. So kufuna ngihole mina bathi pay yourself first. So pay yourself second ngoba okay yeah you pay yourself first ngoba tishuma kusito takho vela angisho. So you pay yourself first yaNkulunkulu yakho. Then so uyabona ke kulolo kuya ukuthi wenda kanjani. Ngayi. So na indlela lo ngakhona kuseva ngayo kuye ngekuthi ukuphi uphakeme kanganani ukhona kutamalini kuwe kodwa noma ngabe niyathi nebaza ukuthi akusilo loholo lelikhulu lelento umuntu abengcono emalini. Ngilendlela lo sebenzisa ngayo lo phatha ngayo le mali yakho. Ungavumi futhi kufakwa ipressure bomakhelwane nabangani. Ngoba leti inkinga letinengi lesikuto sifakwa bangani mahala nje. Imngoma wami uzojabulele esinye isilwane nawe usofuna isilwane. Emva kwalesilwane so ukhameke ula ubebathe isilwane 1 2 3. So no yekela le pressure le uyayathi impilo lwakho wena ngisho mos. Ulwa impi ukuthi ngifuna kunqoba na indzaba etimali ngiphume ngikhululeke. Kukhona lo lokuthiwa ukukhululeke emalini. Ukuthola nini? Ukuthola ngalesikhathi ungasadzingi kuyosebenza. Letithelo tale mali lo soluyinisela setinengi ukuthi tenake tidzingo takho. You are financially free lapho. Because awudzingi kuyosebenza imali. Thina ke bazalwane sayengeka but ngiyacela ukuthi namhla sivuke kuloko. Seva imali. Ngiko lo lokutasenda bese sifuna ama miracles gijimela aba prophetic kodwa imali oyikhipha uyinika indvodza washo umntolo wathi uyinika imali mbamba yona ikujikele tikhemo ye ngalo ukuthi sesizama kufixa leti nkinga tethu imali. Be heavily spiritual, keep atishumi, seva. Nakuphela lo mnyaka lo bazalwane utomangala. So ngicela ukuthi ubuke kasoke ungaseva ke ukuthi uthenge iproperty. Na uqualify ukuthi ungathenga iproperty hamba uyitheke noma ngabe ngumhlaba wodwa. Angikhulumi ngeinvestment ngikhuluma ngesaving kanamo sibazwana. So every month bato deducta lamholweni wakho le mali thite iyobhadala le property. By so doing uyaseva ngoba ngeke ukhone wena kuba vimba labe kunene ukuthi bangasayithathi le mali. Amen. Kodwa nakunguwe lo uyithwala kuyoyibeka le utaba nenkinga ngoba utawuva uyathi imali emzala okay mzala sesibone mzala nika inamo sibazwana. So
buy that property and make the nakho. After 5 years, 10 years, yonke le mali leyo so bayithatha ko ihlelile. At the same time, yona property nzini seyikhuphukile nakuvalue sekungconywana. Kwesibili ungathatha ipolice. Ukhona umngane wami abe sherishela nje uthi policy yakhe sengithi akunikele umfowati uyakunika umfowati uthi Mr Matsebula utawubhadala 3000 ngenyanga. Le policy yakho itawumajorisha after 10 years. But le policy yakho itakunika 1 million after 10 years, but you'll be paying 3000 per month. Uyathi ngene njani? Ngithethe calculator. Angathandazi. I took a calculator and did the maths. Ngakhanza 3000 ngenyanga less than 500,000 lapho nje. Ngasenze okay, but after 10 years it's going to be 1 million. Ngalokuthi ke bazalwane indlela yekuseva. Ngithi ke kulomngane wami bisamngane ngilosayini lawo maphepha. That is another way yekuseva, but useve in a reputable institution. Amen. Amen. Lethi indlela lengunika dola lethi tingcono kunalokuthatha le mali phakathi emcabelo noma uyifake le savings account. Amen. Okay. Make sure ukuthi noma ke nangabe ungakathathi ipolicy ungakathenga iproperty, hamba uyovula le fixed account noma le account yakho bese ucela ukuthi bende stop order bese uyabatshela ukuthi ayiphume le mali lena kungakapheli isikhathi lesingaka. Ngani nami usibona? Now ufuna 5 years and 5 years, now 10 years and 10 years. Ngoba siyaqala kuseva lamhla after 3 months hey manje kukhona ini lenga ku Ngosa isiside. Yeah. Okay. Ngicela kugcina bazalwane nganayi bekumele ingenele ekuqaleni noma somewhere there, but ngisangigcine ngayo. Number 1, be heavily spiritual. Number 2, tithe. Number 3, seva. Number 4, sebenda mbamba. Work hard. Work hard. Kuyamangalisa bazalwane ukuthi Jakobe wabusiswa nguNkulunkulu. Isaka wabusiswa nguNkulunkulu. Ngicela silifunze make Genesis 26 verse number 12 and 13. Isaka walima kulelo live. Kulowo mnyaka wavuna ngalokuphindwe kalikhulu. Ngoba esimakathi wambusisa, waceba, waqhubeka wanotha, waze waba yinjinga lenkulu. Hayi. Asuphinze make. Isaka walima kulelo live. Kulowo mnyaka wavuna ngalokuphindwe kalikhulu. Ngoba esimakathi wambusisa, waceba, waqhubeka wanotha, waze waba yinjinga lenkulu. Amen ke. Work hard. Sebenda. Ngikunika lesibinzi sekuthi na utimisele ekusebendeni impilo yakho itothuthuka ligama lenkosi alibonga. But uma Isaka abusisiwe nango umuntu kwakumele ahamba ayolala sekevile uthi uNkulunkulu umbusisile evile veke kuye simakade uthi ngikubusisile wena emaduve atiwa nguye loyo nematiya eta khona lapha. Don't bother, I'm blessed. Ngibusisile. But umbhalo uthi indvodza yavuka yabophela tinkhabi yashona ensimini yayolima. Ngulapho ke lesibusiso saNkulunkulu sibonakala khona lemsebentini la usebenta khona. Sibonakala na wenda lo msebenzi ubonakala lapho lo mkhicito wesibusiso. Ngoba uthi uNkulunkulu ngidawubusisa imisebenzi etandla takho. Nangabe etandla sitongile bazalwane kude kufana nokuthi simosa lesibusiso. Hamba kube khona lokwendako. Uhamba unengqondo leyathi uthi mina ngibusisiwe. Ligama lenkosi alibonga. Imali nebuvila kutitha letinkulu akuhambisani.
kuze imali ithandzana nekusebenta ligama lenkosi alibonga hamba ke ubuka bobhozo buvila nepoverty bo friend labo bahlala bakanje kanye yeah bobhozo so ngicela ukuchallenge mntwana kithi in the middle of this year determine in your heart I'm going to work put on the extra hour because logo ku equator to something noma kuletha something kule account yakho nika inamo sibazona lilanga lina 24 wema hour sisebenza 8 em17 angisho manje bese lele minye ke ma hours wendani silele siyabukela iTV awungichazele nje bese wendani awuconvert emabili mathathu kulama hour la kulo 28 ngibani ngabe nawukhipha 8 ku 24 16 angisho mos kulo 16 hours awumboni 16 hours ushonephi awuthathe emabili noma mathathu ungete lo msebenzi ungete lo mkhicito bathi nabashayisa nga5 uyaqhubeka wena uyasebenza lokho kutawuletha umthelela ekuthenini impilo yethu ithuthuke inkosi ayisiphe lo musa ukuthi sibone bazalwane ukuthi likhambi nekuthuthuka kwethu akukabanjwa ngusathane netiqalekiso nasingasukuma sende naku nje inkosi lekuvetako impilo yakho neyami iyathuthuka impilo yakho neyami iyasuka lapho ikhona khona ichubekela phambili angigcine nganako ke bazalwane yenela lapho ukhona khona amen be content where you are now ucabanga ukuthi wena utawujabula mhluzana so ufike lapha so wakhe stays nika nami uzozwa uthethe injabulo yakho wayiphonsa le kungende kungafiki nekufika le thokota nje yenela la ukhona khona angasho ukuthi yenetiswa ngilolo nako ngilo I mean yenetiswa la ukhona khona ngithi yenela la ukhona khona ngani nami uzibazwana ungakufuna ukufise lokunye but iba content la kwenela kwethu ke bazalwane akuqhamuke ekuthenini sithole ibonus kwenela kwethu kuqhamuka ngokuthi sina Kristu empilweni lo Kristu lona ulitshele ligugu lengalo ngiyati ukuthi konke lokunye ngadzinga kukhona kuleli tshelele amen so asifunze kwenela ngiko lo lokutawubamba le appetite lesifake ama pressure egijima sifune kuzama kufuna kuzama kuze sikhona kusebenza nenkosi isinike indlela yekusuka la site la suke la site la impilo yethu ithuthuke I'm trusting God ukuthi ezestimisela ku applya lokhu nje nalokunye ke inkosi lekuvulela kona impilo yethu itawuthuthuka ngicela ukuthi kumakhelwane thuthuka makhelwane ngicela sicimede thandaza indzaba letimnanzi tithi lamuhla ungasemukela sipho samahala sipho lesivela kuNkulunkulu sipho sekuthethelelwa kwato tonke tono takho nobe ungubani nobe ubuphi noba wendeni wemukelekile kuNkulunkulu uma ukholwa nguJesu ngoba uNkulunkulu ususile lonke licala letono takho ngaJesu lo wathwala licala lakho wafa esiphambanweni kuze wena uthole inthethelelo nekubuyisana naNkulunkulu khetha lamuhla kubuyisana nenkosi khetha lamuhla usemukela lesipho sekuthethelelwa kwetono takho uma ngabe ukhona lamuhla uthi inkosi lamhla ngiyakhetha kwemukela inthethelelo yetono tami thethelela tonke tono tami Nkosi ngicela uphakamisa isandla sakho lapho khona khona inkosi ikubusise naso siphakamisile inkosi ikubusise make ngicela usiphakamise ngisibone nawe futhi kubusise 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 nawe
umuntu omusha inkosi ayikubusise ukhethe kahle ukhetha kwemukela intethelelo yetono takho akabongwe Jesu ngicela sithandaze nangumthandazo kafishane thani babe ngiyawubonga umsa wakho neluthando lwakho empilweni yami lamhla ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Nkosi Jesu busa impilo yami ngiyakholwa enhlitweni yami ukuthi Jesu wafa wavuka ngenxa yetono tami babe ngiyabonga kungithethelela tonke itono tami kusukela lamuhla ngingumntwana wakho ngisinzisiwe ngitelwe kabusha amen amen wonderful Tathe wethu Nsizwa make ngicela nasiphuma ndawo malanga embili kukhona imaterial noma lokuthite lengafisa ukunika kona lokutakusita kulesinqumo losendile kusukela lamhla yathi ukuthi sowutelwe kabusha ligama lakho libhaliwe encwadini yekuphila haleluya